Ane balam, kitabımda okup bolgan bolsan, endi men sagan bir yertek aytıp beremen. Yerte zamanda Xitay degen tamanda, Uxan degen kalasında bir şavuz kesellik payda boluptu. Bul kesellik üydögünü de, düzdögünü de şalmam juta berdi. Söйтіп ол ақяллар менен кетіп, Европа мемлекетlerine барды. Европа мемлекетlerinde Fransiya, Angliya, İtalya, Germaniya, hattaki ақян артындағы Amerikaga da жетіпті. Әне со Amerikadan Berman qarab, Özbekistan деген bir ел бар еді, Қараған Пакистан деген bir ел бар еді. Біз сөйіргіде барайық деп келатырса, алдынан bir бақсы шығып, "Ey, тоқта деймен, атаңа нәлет коронавирус. Тоқта деймен. Келген жағыңды айт деймен, ізіне дәрхал қайт деймен" деп bir қосығын айтқан екен. Әне! Qaylardan tap buldun, qaylardan keldin. Qaylardan tap buldun, qaylardan keldin. Bereketin aldın yende, evinde yildin. Hürriyin uçurdun, evinde yerdin. Hürriyin uçurdun, evinde yerdin. Atanamın nelet senin koronavirüs. Atındı yesitken hemme havlıktı. Atındı yesitken hemme havlıktı. Aldın bir neşeden vakit deni sağlıktı. Birevler şötönüp birev havlıktı. Birevler şötönüp birev buğluktu. Baban amın nelet senin koronavirüs. Körünbesli bir ecelge usaysan, körünbesli bir ecelge usaysan, bargan jerdin bir şetine beri tusaysan, kalay kaşıp çıktın Uxan Xitaydan, kalay kaşıp çıktın Uxan Xitaydan, soyakta gör bulgur geldi koronavirüs. Ömrümün ötümünün 5 günü, ömrümün ötümünün 5 günü, başka avrulardım yendi, öçtü 3 günü. Dostlar taslamayıp kiygen maskını, dostlar taslamayıp kiygen maskını, niyetin solmadı senin koronavirüs. Aylanayın kalkın buğan havlıkban, aylanayın kalkın buğan havlıkban, havlıkıp ayrılıp kalmam, jene sağlıktan. Bul kesellik sonday hemmege juqqan, bul kesellik sonday hemmege juqqan, tajına mın nelet senin koronavirüs. Barma dese barmaya koy konakka, barma dese barmaya koy konakka, konak gelsin üyüne de sıra şolatma. Kesellikte şenemiz biz soğukta, kesellikte şenemiz biz soğukta, gözüme mıngalet senin koronavirüs. Şıkma dese şıkmay otur üyümde, şıkma dese şıkmay otur üyümde. Tazalıkka kara kiygen yine kiyimde. Boysun ayık dostlar karantinde, boysun ayık dostlar karantinde, sonda şok bulasam özüm koronavirüs.
gelemiz, körmegендей boп ketemiz gelemiz. Şifakerдің айтқанына құлақ түреміз. Түбінде sen keseldi biz жеңеміз, түбінде sen keseldi biz жеңеміз. Atına ot түскір senin koronavirus. Бұл өмір мазалық әрі һәм жасқа, бұл өмір мазалық әрі һәм жасқа. Koronavirus sen koydu be, hədindən asqa. Prezidentimiz halkın kasterlep atır. Biz boğan bulamız vakı kemer bastı. Şırtbasımız yerin kollap kuvatlap atır. Biz bulamız boğan деп қосықты айтқан екен, koronavirusler жиналып, қой бұл Өзбекстан деген бір құдіретлі ел екен, Алланың нәзері түскен екен. Бұл жерде адамдары таза жүреді, пәк жүреді, әммесі ауызбіршіліктілік екен деп, koronavirus қашып кетіпті. Әне, балам, енді ертекті естіген болсаң, қолларын сабылап жуып, ауқатқа отыр. Әмме үйде қалың. Қарақалпақ мемлекеттік Бердақ атындағы академиялық театрдың актері, Өзбекстанға қызмет көрсеткен Қарақалпақстан халық артисті Өмірбай Қосымбетов. Һәм Рамберген Әжінияз ұлы. Үйде қалың достар.